그래서 내가 있어 내가 달리는 길은 love 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 하나 그 길은 온통 love 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 피할 수 없는 함정은 마음에 love 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 마지막처럼 용기를 삼켜 점점 난 작아져 사라져 가는 얼굴에 밝은 표정 내 거백에 등 돌린 채 내면을까봐 자꾸 두려워 하늘 가까운 걱정을 뺏고서 어제 없는 잠을 쳐나도 كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم كريم يا مؤيد يا مماذا يا إمام الخيرين أنت يسير يا مؤيد يا مماذا يا إمام الخيرين صلوا عليك يا داعيك واستجارت يا حبيبي إنك جلود المسكين يا رجل فتلقى جمال باقي دائما تنادوني يا ولي يا حسناتي يا رب الهدي محمد صاحب الوجه منير Akikah anak kami yang ketiga. Terima kasih atas kunjungannya di keluarga Putri guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم Guru, kok selesai acara? Tidak ada ini sampah-sampah begini itu selesai acara. Bukan saya bilang kemarin saya ke undangan itu jam 9. Kalau undangan jam 9, datang jam 9. Ini undangan jam 9 mau datang nanti jam 1. Masa? Guru. Mau ibu kontrak syarat itu saya pesadakat 300. Besok makan besar Pak Guru masih ada makanan. Masih ada makanan. Boleh ini udah kesisa. So itu lain kali kalau mau undang, apalagi keluarga bagian. Oh jaga ini uang 100, saya pesarakat tadi 300. Masih bisa Pak Guru. Iya, saya lapar kan. Belum mau belikan makanan itu uang 100 apa kali. Ngapain? Hei, kita ini mau makan adalah gunung Labolio hutannya tinggi sekali begini, tambah habis ini. Harus Pak Guru, lapar ini. Pakai badan ini kecil tapi isi kontainer dapat makanan. Mau habis ini Pak Guru. Alhamdulillah masih dapat nila bulo saja Pak Guru. Tidak ambil kuah? Tidak, saya cuma cukup makan dengan nila bulo saja. Kuat ini, yang penting dia nasi satu begini, satu gunung begini saya. Saya hobi dengan nila bulo ini. Saya merasa dulu nila bulo Pak Guru, ah. 1 bulan itu tiba aja beli berapa karung baras. Tidak stres cuma itu alip aja kalau dapat ini suami ini pemakan gunung-gunung begini. Jaga bapak nih sampai mertua Pak Guru. Oh, pantas. Saya merasa dulu nila bulo Pak Guru, ah. Enak ini nila bulo Pak Guru. Kurang tela bulo. Ini boba manis-manis begini Pak Guru. Astaga, bukan ila bulo ini bungkusan ini. Apa Makan saja nasi biasa. Soalnya ila bulo so habis bola bungkusan yang ini. boba manis Pak Guru.